Welcome to Zo Fantasy Channel. You are entering the world of Soulland. Episode masalampang kathlir chuanin in be na pui tak mai muturo omle a Mingdua Mountain na iuho le tangutong an sa pata layin dead got tawar chaktak mai chuanin iuho chu adeng tadot mai ni kha bis got ditian reverse scale wanga nungdama a omle tuin iuho te chu hual be vek an nia chuta medbul dualo army te be se lo lutukin iuho chuanin a portal mangin Grand Solen Master somlai mai chu akau chuaka din mun thazoka an dingemo anti mek line limited Grand Solen Master level sum kwale pakwa alo langa anu dewa phei chuanin iu ho chu tha atum nge nge ni kha iuho chung lama chuanin dragon hlimthla hi lian tak mai hianin lang atong dan a oki le a hoi her zong ti po chu alo dang lam veka chuta iuho taksa tang chuanin othum tak mai hianin easy sui he continent a hianin mishing te hianin heting ang level thleng hi an cultivate thei hi karing lawasin alo ti senior easy sui chuanin tunge ani chu alo hrezui vele mai boka bis god detian nang lek mo lo niya bis got ni sin mishing te boina engwangin ngei lo in rol I huang lo inor palangi o tiin anin etek ngal mol mai tuna hianin ditian hi helai muna hianin alo kalwa iuho taksa hi hoin easy sui hi ti hianin abeya apawar tak mangchok tur chuadin helai muna hianin ama nge hi alo kalve nge yanga yang ditian chuadin immersial soul chu blood soul demon papet animo immersial soul ti chaknan thlaraw tamtak imamua ti chuanin nunna tamtak isuata mishing nunna chau nilo kamile sa te nunna po easy sui vo in hianin kei hianin shemna ka pedon chelo ti chuta le ditian chuanin 10,000 dragon flame hi alo manga golden color a etek na chu jisui omna lampanga chuanin a chuk thlafur mai senior jisui chuanin a soul ring pasarina martial sword true form hi alo manga ditian I powerful tak zet mai a mai ro chu kha taksa khanin I om rei lutuk chuanin kha taksa khanin atlin iring reng am ni ne na chu ka chantur ani alo tia ditian chuanin a enga ngemo helai muna hianin ka taksa tak ne na kalau lan thailo irin le alo ti jisui sui ang hianin ditian power hi achak lutuka iuho taksa hianin rei adol don lo shim golden color chaktak mai lo langin ditian taksa tak po alo lang zui boka nilo engtin nge lo kal thailo ti senior jisui chuanin a dead god toward chuan vor chu lo activate ngalin ditian chu ai attack ngala ditian tan lo omatling vak lo ni na lang chuta dragon emperor god settering roar hi alo manghala an omnavel tlang chu thlipui tle ang mai hianin rideu hluabin pui char tak hi ani ringot senior easy sui thlaraw swal tam tak hiadin ditian golden color energy chaktak mai hi an ngam lo view maya hetiang ani ta ka chunin ditian huayu ho nangni a thaye tin senior ji sui chu akal bo ta daya senior ji sui bitmeng le tongdan vela tang hirin tu na thil thleng hi theingil mai hi atum lo mel veo maya akal bo nu chunin ditian chunin khatiang ang mel mal hlo om lutuk kha chu siam lo top turini sin le ka taksa tak helai muna hianin local loilam chuanin tuna po khanin ain hnuk dok du mi lawang alo tia iuho chuanin nang point mishing te power imbalance idu thu samani lobni mishing te khovela hianin sun moon kingdom hianin ro anrel ani chuanin nangni
solbis hopo an test subject bak ini don hlai ne maloti ditian chuadin ani le engtin nge tuna sun moon kingdom an power hi thlak dang lamitum reng reng khanu la kha a chak turu mai buksia a det got to war ne na atang zui char char ni phei chuanin ka taksa tak tak nen po ka chak khereng em ti po hi ka chiang bik mi alo tia nang po 100% in i chak khereng em ti po i chiang bik lo mo iu ho chuan makti mel tak hian alo ti tun tum chu ka powara in khatna salutuka i taksa point kha a chet pui tana nia i liam vel te kha a ranglamin en kolvadro shereng ro inun na kha i hlutani chuanin det god dualo hlata khanin omzelang che atia ti chuanin di tian chuadin iu ho chu akal santa a iu ho chuanin aril ru te te in ka du emo du lo emo det god chuan min lo ngak rengalom chu chu ka master ani atia hetianga mel ma chak tak aton ta ka chunin a master chu angai thar vio mai ditian power aman na sata wangin ataksa chuan atur na sa vio mai noilam panga chunin atla a thiente ho chunin ngei tu hlom hle in an hual ta lai lai star lua kingdom grand solin master rule te chuadin dead god dualo le dead god to war mutur anom to lo sun moon kingdom soul guiding army hopo anin hnuk do ka mingdua mountain chu kan la let le tai an loti iu ho tak sa peng sang sang maya chunin thisen mutur hi om zu san si chuadin a taksa vel chu a han endika chuta zu san si chuadin adin mun hi a thalo vio mai a meridians te hi nasa takina chia a life force po hi a chawna sa vio alo tia a hoi gwal deu ruk ruk u tong chuadin pu teu healing type soul master army zinga an om miale maloti a zona an chan main iu ho chuanin engi an ti in hoite gardwik hi man mo tak mai hianin alo tlana tin ani hianin kum upalampang Peter pakhat hi alo hroitel boka e he so chu immortal doctor duolo ni swan loti star setter duolo chodin commander nangma nge ilo kala loti hoite gardwik chodin iu ho hi kan ram pasal thania a phulo maloti iu ho din munahan en chunin immortal doctor duolo ipuina kan mamoi atia chuta immortal doctor duolo chu iu ho bula chunin athutiama iu ho taksa adin munchu thil hring egamoni hianin a han ena a hming hi wangzian arni in immortal doctor duolo emo goddess of star lua kingdom ti te point an soi thina kum zan hi chuang ni toin a martial soul healing angel ania tuna hianin hyper grand solin master level somkwa le panga ni meka somkwa paruka akai chau trep wangzian ar immortal doctor duolo hi healing type soul master a tundin huna a chakber tila aswal haulawang Strike Academia Elder Zung ai point healing ability lampanga chunin healing angel hi achak jok deya tuna hianin Starlua Kingdom offering hola vice hall master ani mekbook waite garduik chuanin annun na tho a om chung chuadin mithi turpo akai thole thayalo tia afak viau mai immortal doctor dualo chuadin a om dan hi adang dai na mak viau mai a meridian si nasa takina chia a chuti line a vital organ si ala travek boxi ataksa hianin pure life energy obin a main ataksa chevel te hi a insiam thamek bok ni na langalo tia immortal doctor dualo bok churin tuna adam chaudan ngai tu hianin treatment kanin pele ani churin tulova kanin ti natpal alha umzoka apon lampang damnan claim kan puenge atia a skill si alo manga healing angel martial soul po hi alo nalvio mai jade green color mutur omboka top 10 gray soul bi zing langpha bg te po mirshia chuati rum mai iu ho taksa pon lampang ati dam hnu chuadin iu ho taksa a pure life energy chu a hi pa chu chuadin level somkwale pangatang somkwale paruka akai chautir hei hi makan lo ti takin level somkwa pangatanga level somkwa paruka chautop anilova level somkwa panga pe kanimeka level somkwa paruk kai trep sa him shimani tuna chuanin din hun hlaoma ading to love
chul hadam amamoni alo tia iu ho te thian ho le hoi te garduik te chuanin lom thu chu an hena chuanin an soi sap sap asin loin thlakin iu ho chu chul buka hianin an mutira an hual thap zu san si chunin doctor dualo in iu ho hi amain aloin recover le mai anga tia chu wang chunin hlau thong su rin om takin han ngak ram shamila ole nang ni po in chau ve hlobang ti hian tiang miang iu ho hi in en chok angu miang atia goi chunin ani chunin zan in chu kalo en ma sabe rang alo tia zu san si chunin ole a thai ani chunin iu ho chu ikuta kanda donia abak zong khachu in kema kalula chol hadam to rowatia bei to omlo lai chunin zu san si hi upaber chanchangin ti hianin ro arel kwal ve thin leadership quality anei don lo view emokan ti lain ahun le amuna chunin ain siam rem thiam phian mai atuk jing lo ni in tangu tong chu iu ho omna ke ma chunin avakala gui le doctor duolo ten iu ho chu an lo en dik mek gui chunin senior doctor duolo enge a an lo tia doctor duolo chunin a tha chho zele boi ingai sak je ka ria iche dana le I hoi hera tang a ria jeng mai lo tia goi chunin noi lampang en deu pain ama ka ngai san na hi mangai na arin omna hi ania lo ti chu mangai anei ti na ni mo mangai na chungchanga hi chuanin mangai nei sa te thinlunga valu hi thil har sa tak mai ania mi iwadu thei ama ero chu I du ringo ta wang khanin ti lui nain in du tir theilowa boi he khovel hi azawa thil tam tak ton tu ro oma thil munom tam tak mu tu ro ombok han fang zawla han hoi zawla I limna tur hi ila mu eme mangatia goi chuanin I thu ron thata ka wagin kalome I thu soite hi ka hrerenga ngalo tia heta tanga alan dan chuanin goi hianin iu ho hi alo nar bik lo ti a hria reng mai ti chuanin iu ho chu zu san si na ompuya adota nanna ni na ompui le zantin mai chuanin tiang chuanin anin thlak zela brother jizwa tangu tong ni alo thleng ve a he tiang anga u tong ni a thlen hianin iu ho hi har chuak si lovin dong ar bula om ang mai hianin ain thre thina dong ar ti in a minglamin alo room le der thin anhu dewa u tong in ain kol laya iu ho dongar minglama alo room le chuanin engtiklai poin dongar ti reng mai dongar iti nu hi a mel thain anun anem vewan yang chumo alo tia iu ho chu enin abula thutthlenga chunin a thuwa a hriat lo line alo mu hil zui bok Zingkhua alo war chuanin tangu tong chu alo har iu ho kutle akut lo in sui chu a hmuwa alung phu chu asudeu dup mai chutia lai chetewa om lai chuanin a thian te ho nan le midang te an lo luta nan chuanin u tong ni zan lampanga I om pui wagin kan lo me lo ti u tong chuanin engmani lo ti ba nuai iu ho om na lampang an en chuanin e he iu ho lan dan po a that to melu tu ko lo man tia anhu reilo tia iu ho po chu alo meng diar iu ho chu tiang anga alo har chuak tran chu a thian te ho an lomin an hlim viau mai zu san si hne na chunin enge kan tun din mun senior zu san si ti in azot zui ngala starlo kingdom chuanin mingdua mountain an la leta soul master unit enga mozat anin tirlut aduta an che dan turero kan hre to lo ti hoite garduik arwa manna arin tla ke memang aduta ati sulnon to kher lowang tuna boina ni ta chu tianhun empire hi sunmoon kingdom a hedin atlupum lumani chuadin sunmoon kingdom hi strike academy tan hianin a hlom theidon strike academy a kan kirwata report kan pe ka nga yanga tia zu san si chuadin dead god dualo chungchang khachu report kalo penwal tua si god pavilion elder tenin pangai dewa soi ho chu anga yang in recover vele
kan chuak thei ni mai atia ti chuan iu ho thian te ho chuan an chua san u tong a chuak nu hnung ber iu ho chuanin u tong kalomeo atia u tong chuanin adota chuanin I thei bak bak kha tiang khan ti lui to su atia a chua san zui a thian te zong zong an chua fel vek nu chuanin iu ho chuanin mel mal hlo om le chak tak tak mun tin ram tina an oma du duwa ka chet kwal vel theinan hei aya ka inti chakbel vat vat angai ani di tian sol power om dan hi katanen chunin ai nang lo hle a special power chak tak mai anei ni na lang engtin nge he sol power hi a control ni alo ti di tianin iu ho taksa a man lai khanin iu ho hianin di tian sol power om dan te alo zir chiang man niin alang zanri an ei lai chun zu san si local avahan re em ve iu ho zan in lama tunge iom pui le don alo ti u tong chuanin a fian a thlo nula lampang chu an lai hlom kher mai iu ho chuanin chu tiang angai lo ania hei tuna chuanin kadam thatwa kain enkol thei to lom ni ko shelwa ko om laya milo enkol wang khanin invite chunga kalome tu na tanga nin hi nu vela chuanin du thu samin kadam kim tonga chumi huna chun kan kir thei ani mai kapur towa practice ka ngaya ka thosan photang chutin iu ho chu athauta a har chuana po ala reilova practice atum le ngal char char mai nan chiu chiu chuanin alo tia iu hoin aruma lu rol chunin engdang ma soilovin a practice zui ngal char chara iu ho taksa a ditian alua iu ho meridian zong zong nasataka a chiat nu khanin a life guardian blade in ataksa vel te chu lo ti damin alo siam thale a ti chuanin energy po ama ai jok main a lenghem jok ani iu ho chuanin ditian sol power a vir anga han vir kwaltir ve atuma ama ero chu arin ai na lo har phian ditian taksa a black hole ni om tak mai hi thil sen hian chak tak main a vir huala ice empress ultimate ice martial soul mangin ditian sol power a vir dan ang chuanin a han ti chin le a ultimate ice le ditian sol power attribute hi thil than lok ani awagin heipo hianin har saviawa hetiang ani chuanin ka mysterious heaven technique mangin sol power martial soul attribute tel lovin han ti chinila atia a han tum le chutianga atia reivak lo nuwa chuanin sol master tenena in anglo tak mai ditian taksa a virkwal dan ang chuanin iu ho chuanin activate heita a Cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you.